Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Kristalna kuhinja i u naš novi video. Danas vam delimo jedan, mogu nazvati recept ili prirodni lek kako da se zaštitite od virusa sada tokom ovog zimskog perioda. Sa ovim receptom nijedan vam virus ne može prići. Jako je zdravo i nije uopšte teško napraviti ga i treba samo 3 sastojka. Glavni sastojak jeste med, potom bit će vam potreban đumbir i kurkuma. Sada sve sastojke dodajte po želji. Svako jutro treba da ga konzumirate na prazan želudac, odnosno čim ustanete uzmete jednu kašičicu, najbolje sa drvenom i to je to. Tako konzumirate svakog jutra i sigurno vam virus ne može ništa. Sada ću da oljuštim ovaj đumbir. Verujte mi, ovo pravim već godinama unazad i nikad nisam imala nekih većih problema od virusa ili bilo čega, tako da preporučujem i vama. I sada baš kada je ovaj problem sa pandemijom i znamo sve što se dešava u celom svetu, ovaj lek vam sigurno ne može praviti neku štetu. Još sigurna sam da vam može i pomoći. Ali evo, nije potrebno nešto mnogo sastojaka. Ako niste već znali, đumbir je jako lekovit, kao i naravno med. Najbolje je da uzmete nekih domaćih proizvođača. Također bit će vam potrebno nešto malo kurkume, ali sa đumbirom nemojte preterivati. Zato što je đumbir jako onako ima jak ukus, tako da nemojte preterivati sa njim. Možete iskoristiti kilogram meda, možete pola kilograma koliko god imate. I naravno, odmah čim potrošite možete napraviti normalno novo i bit će nam još potrebno kurkuma. Đumbir, ako ne želite da vam se osjeti, odnosno ako ne volite da vam bude onako ili izrendan ili seckan na kockice, možete ga savleti u blenderu, što ćemo mi uraditi, ali ćemo ga prediti. Đumbir ću iseckati prvo na kockice, da bi se što bolje u blenderu, da kažem, ispasirao. Sada uzmete ovako i malo ovako ga odvojite od posude. Evo kako izgleda. Znači nije mnogo ispasirano, nego onako na sitne kockice, sasvim dovoljno da toliko da bar možete pojesti. Uopšte nije to nešto mnogo ružno, po mom ukusu je lepo. Tako da sada ćemo pomiješati sve sastojke. Imamo med i ovo ću samo preneti u jednu drugu činicu kako bih lakše mogla da pomiješam sve sastojke. Što više đumbira stavite, to će biti naravno zdravije i više će delovati. Tako da možete staviti isto ovoliko koliko i mi, možete i više, kako volite, ali što ga više stavite, to će biti ukusnije, odnosno zdravije da kažem. Najbolje je da imate jednu tegu
u kojoj ćete to sve da stavite, pošto u ovoj tegli od meda ne možete sve sastojke pomiješati. Ovo je također jedna tegla od meda, ali u principu uopšte nije bitno od čega je tegla. Lepo je operite i osušite skroz. Sada ćemo dodati med. Nećemo cijelu količinu meda dodati, potom ćemo dodati đumbir, da bi to sve lakše sjedinili. U sve to dodat ćemo kurkumu, može ovako 3 kašičice. Ja ću sve sa drvenom kašičicom da promiješam. I dodat ću još vrlo malo meda, ne mnogo. Već je i sasvim dovoljno, ali još nekih otprilike kašiku, 2 meda. Dobro promešajte i držite u frižideru. Uzimajte svako jutro na hladan, odnosno na gladan želudac. I budite sigurni da ćete biti zdravi ove zime. Tako da, nadam se da vam se svidao video. Ako jeste, vi ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Potpuno je besplatno, možete nas zapratiti na Facebook profilu Kristalna kuhinja, kao i na Instagram profilu Kristalna kuhinja. Ja se nadam da se družimo u nekom drugom videu, odnosno nekom sljedećem receptu, a vi sa nama možete podeliti u komentarima na koji način se vi štitite ove zime, šta koristite, da li imate isto ovako neki prirodan preparat ili recept za imunitet, kako god. Vidimo se u sljedećem videu, a mi vas do tad puno pozdravljamo. Ćao!